Impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Solomon Simelane lokubikela umlaleli nalomuhla sihamba naye Dr. Babe JV Masibuko loke lapha ke House of Worship sikulolu hlelo singasaqali impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo besina gogo budget ke evile phelile sasesithi ke utawuthi nje 2 minutes agoqote ke inkulumo yakhe njengoba ke bekende sicelo akhuluma ke nabo ke baholi bafundisi kusi siyacela ukuthi ayingathathelwa phansi lena ndzaba ayikhulunywe kuto tonke tindzawo kuto tonke tinkundla kuze ukuthi bantu basitakala ikakhulu kwathindwa indzaba yalabakhobatekile bafulekati nalabo lothola ukuthi bafihlakele abavele ababonwa kanzi bakhona banakwa ngibani bona sithi ke sitamnika ke ngidawunika umfundisi akhona ukuthi asibonge nabombembe sibonge ukuthi umdali asiphi impilo sesikhona futhi njengoba sowubekile sigijima amaviki lamabili namake budgets wayinonabula lenzaba kwavela ke ukukhala kwakhe ukuthi nakabuka lokwenteke emangweni yini lenye lengendiwa kuze ukuthi impilo icishe ungathi yabalansa njengoba usho bemnguni nanamhla ukhona lesifisa lokuthi kulokwasala elulwimini kanqane mhlambe athinze kona sifuna ukuthi ke singakahambe ehlelweni Simelane sinanaku lokudako kuleli viki angathi nakubita ngesilwane ngakubita ngithi yini kodwa nje indzaba lebayithanda kubantu indzaba yeValentine nakuyo le Valentine namhla ngoba sesike sayikhuluma kaningi la etinhlelweni asinawulanza kangako lokho ukuthi umlando wakhona unjani qha sebawuvile abantu kanenge namhlanje sifuna ukukhuthaza abantu ukuthi ku Valentine yini ngoba thina sithatha ukuthi ilanga lemvuselelo imvuselelo ke kusuke uyendela ukuthi umuntu akhumbuteke impilo yemihla ngemihla ekuphileni kwakhe leta kwenda naku lakhuluma ngako make budgets nalabanye etindzabeni tabo GBV tingendeki ngoba bantu bathandzana onke malanga bangamele umhla ka14 ngiloko ke mnguni lengithi angimeme umlaleli ekhana mhla alungele kukufa asasitatsadele make budgets gogo ukhona ngibingelela abalaleli ngibingelela nebaholi belihlelo nebafundisi bonke egameni lenkosi ngiyabonga abafundisi nabaphathi belihlelo ukuthi nengilele lithuba lekuthi bayashaya abantu kodwa uyeva lokuthi kusede lokulokwendekile lemimangweni kugcina nje namuhla ngiyabonga ukuthi khona nemfundisi Mnisi ukuthi Nkosi yami siyacela lokuthi seyithathwe ngilabaholi bemabandla bawufuna lalamanye emabandla noma angesiwo etenkholo basebende nalabo shifu ekunakeni limuva lemuntu ngoba labantu lesisebenta nabo lesihleli nabo balimele emuva ukuthi kwathi wani nakasesweni wathi nasakhula wakhulela kuphi kwasekuphumani ngiyathanda kusho ukuthi lensaye yalena yabogogo yetinfombi yalabo make labasanza kwenza iphinze iyalabantwana labangemantombazana
ukuthi babuke lokuthi umuntu ufike njani, wakhulela kuphi, kwase kuphumana. Ngidawuthi nje ngoba ngifuna kusheshe ngiyiphothule kunanalo uhlelo lolusha lekuthiwa i-competency based education. Luhle bazalwane kakhulu, lusikhombisile ukuthi uhulumende sowuphokophele ukala umuntu ngetiphiwo takhe, lokusho ukuthi ubuka lokuthu uqhamukephi umuntu. Aphumile ama-results ke sive sengihosi asayaphuma ngathola lomnye umfana la ngimbita ngekuthi ngusitshulo, akusilo ligama lakhe esibili. Sitshulo lona bhala tifundvo tibang9 uthi feyila tonke, lokusho ukuthi akendi kahle kuto tonke. Nakangendi kahle uphumelela sinye sibang 45. Ngiyaphuma ke njengagogo ngiyabuta kude lo shoko ukuthi ngabe sitshulo kwendekeni. Kodwa ke lengigcine ngikuthole ukuthi sitshulo lo walimala aseswini ngekuthi unina waba nemihelo lomuthe wase uthi nakambeleka wase uyashona lo nina. Kusho ukuthi ke sitshulo walimala eswini, wasulimala ngaphandle, so uhlala nagogo, simo semnotho singasiso kahle, so ugcina ke sitshulo nakafunza yena akasakhoni nekuthuthuka elulwimini, akakhoni nekukhuluma kahle, hayi ngoba bedaliwe kodwa ngoba bekungilesimo. Ngiyajabula ke bafundisi, nanithi nikhuluma ngeValentine, nikhuluma ngekuthandzana. Hallelujah. Ngicela ukuthi kulokuthandzana kwethu lesikhuluma namuhla sibe sibuka lokuthi umuntu nakefika emhlabeni singamjaji ngekuthi ukhulelwe umuntu longakashadi, bebangakathathani, utawuphuma sitshulo ke notawugcina angaphasi, kuthiwe akabiye la yophinza, uthi uyefika lesikolweni bathi akete nesitulo sakhe. Ngiyabonga abalaleli. Yeah, mfundisi. Sithi siyayisonga kusho ukuthi lokhu kukhomba lelibhodo ukuthi licwele kangakanani. Yeah. Mhlawumbe siyawuhamba phinde silakhele elinye ithuba aphindza abuye market budgets atoti icatha letinto ngoba kahle lolu hlela lusulo lwethu bebalaleli. Sine siya chukuluta nje sichukulutela sishito evikini leliphelile emnguni ukuthi inhloso lenkulu elihlelweni kuletha lele bathi awareness. Sesikwendile ke ngama-market budgets kulesigatshana lesi kuqaphelisa nekuphapamisana Kuveta ukuthi kunendvo lenje abantu abayinayo emangweni. Siphinde sicele naloko ukuthi emagunyeni ngekwehlukana bantu loyo naloyo lo kunemandla ekwenta lutho akende njalo simelana. Amen. Hallelujah. Ngizamnisi. Awu siyabonga nguni akana uhamba nagogo ngoba phela naye iValentine yathi mhlambe khona lekanga kuphosa athi bantu abami qapheli lana ngeke ngabona lo munye bambuda bathi egogo wena uhambe waphila emalanga asabangaka emshadweni yini longayikhuluma nje kulaba labanqane wakhuluma emagama logogo wathi ufuna utifundzise ukuthi ungafuni kuya yonke inkulumo lelikhulumako. Sinababemnisi ke le usuka lapha eFandeni basefandeni nje lapha eFandeni nje le uphethe libandla lapha libandla levangeli. Sesike saba nemahlanta naye la ukuthi asisite nje asikhuthathe sibobabe nabomake singaphila njani njengoba naku nje siyemvuselelweni evikini lelitaba ukuze ukuthi kutophefumula loluthando kukhulunywe loluthando kwendiwe loluthando ingento bakhona na into lokakhuluma ngayo manje umuntu akabonga ngibingelele umlaleli nawe Mpembe namfundisi namake indzaba sibili lenzaba yeluthando le uyathi umpostoli uthi kwabaseRoma 13 verse 8 uthi ningakwenedi lutho
ngaphandle kweluthando nithanze lomunye uthi ke lothanza makhelwane wakhe ufezile umthetho lendzaba lena yekuthanza ngoba phela lokuthanza kahle hle nguNkulunkulu uqale wasithanza thina kuqala walikhombisa loluthando lwakhe wathi ke lomunye nabeka luthando lweValentine athi siyagubha lomkhosi imvuselelo mbamba mina ngiyabonga noma singa kungathiwani kodwa lo munye uyacabanga ukuthi hey nawe sigabene sitawuya kanjani kuValentine balungise abantu lamakhaya ngoba sifuna kahle hle kuhlale kuyiValentine onke lamalanga yo kube njena kwabayiValentine pembele onke lamalanga kudliwa kamnanzi kuhlalwa kahle la ekhaya kuhlekiwe kuyaphathwana kahle lesi standard lekufanele ngabe sisiphila ngemihla lamakhaya kusho ukuthi nangabe sehluleka kuyiphila lempilo kusho ukuthi siphila phecelezi fake life impilo nje lengasi umdubulo sibangwa yini ukuthi singaphile impilo baba yeah ngidawuthini uyati uMolasi kungako nalamasondweni sihle center ema revivals sithi bakholiwe bantu kodwa kuhle bese liyehla lelizinga lekumkhonda uNkulunkulu kunjalo nalalithandweni dawuthi nase senda letinto lomnyoso yakhumbula uyathi vele umntwana wami angimendeli kahle uyathi vele umkami angamthengeli lutho kuze kuphela umnyaka uyathi vele umyeni wami kukahle kuhle lokho mina ngiyabonga nje every year we have this revival yekuthi akuvuselelwe luthando emakhaya bengifuna ke lokuthi ngisho nako ukuthi wonke umuntu uyalidinga uthando ngosibona ungathi singumadoda nathi siyadinga uthando sitshelwe nanathi ukuthi uyathandwa uyathi nje na uhamba la esitaladini uthole lokho nje ukuthi uyathi ukhona umuntu lokuthandzako futhi utimisele utawuhlala nawe empilo yakhe uyakuthanza siyakudinga lokho kusidingo lesikhulu lapha ngithi ke mina lapha mhlambe ngidawunika uMolasi ngithi luthando lwethu kahle lahle liqala emakhaya kubantwana bethu umntwana athandwe akhanzela ekhaya kushisa nje kusidiba lesikahle semanti eluthando lushisako uthandzana babe nama so uyafika ke lo mntwana uyalokhela loluthando uthi kuyathandwana lapha ekhaya futhi indlela yokuthanza bayifunza kubabe namake ngoba ngeke uthanze abantu ungakafundziswa ukuthi uthandwa kanjani inyanza leyo ke lena ukuthi ngempela bafundziswe abantu ukuthi uthandwana kanjani kukhona natinvo lokuthiwa thakasisa mtimba manje ke uyindvodza uvulele kunalenye indvodza la qwephesha uma ngabe sikhuluma ngeloluthando siyasibuka yini isimo semnotho ngive bathi uma ngabe kude imali evodzeni umtimba awuthakazi kunengoma la ngaphandle yeah ngoba mina umsakazo ngiyawulalela simelana yeah angisusho ukuthi yabobani kodwa nje khuluma mfundisi ngiyive ithi le ngoma nakunemali akulaleki yeah akulaleki nakunemali yeah manje noma konamali akulaleki yeah kusho ukuthi thina nje yalo siyaphishaneka la sithi hlupha ukuthi ngakha malini ngelanga bese kunanabantu labanethi imali bona bakhathateka ngekuthi ngicitha kanjani le mali nangidawuphendula umbuzo wakho akusinzaba ukuthi kunemali noma ayikho kodwa inzaba isekutheneni watini ngempilo yini impilo kuwe imali liseko lekusekela lempilo ekuphileni hayi ukuthi imali yimpilo kunemali abaphila kwesimelane ayikho imali kodwa bafundzela ukuthide ngempilo
nala ngesikhathi seValentine kuze kuphele kubhobodana kubangwa imali ake sifunzeni impilo yini kahle kahle sitothatha lokhu njengeliseko selibambisane nalamanye maseko isimame lempilo. Okay. Into lebhlungu ngalemvuselelo lenikhuluma ngayo ukuthi silayitha indzaba. Into lebhlungu ngalemvuselelo lenikhuluma ngayo ukuthi silayitha indzabeni thina. Sibhala ngebantu lababhobotene egameni lekutsandzana ukuthi kusuke sekushonephi indzaba yekwethembana la ekutsandzaneni nikhuhlela kanganani lensidi yekuthi ayihlale ikhona ngoba nasitawubhobotana uthola ukuthi kunalomkhitshana gogo Patches lwetimbali nomnye bathi ngalokungadi naye abona labanye abantu bathi ngathi imbali bathi ngaleti mehiba hiba manje lo muntu nakathi uyafika lapha ungihlola lo ngiphahla kufa ngapha le imbali leti beko lapha ngabe umsekadlonile lembathe mathulathi yaphi lempilo mbambamba ilathi imbalini nikuphi ngoba uma ngabe lo mnyanga akathule imbali vele ngeke kuze kube mnanzi mhlawumbe ngemkakho wamntayeda nje ukuthi nawe uyamphathela ilozi manje mzolo akayiphathi bakhona yini lokujabula la ekhaya silungiselela umgcibelo lo yawo siyawulungiselela uyathi ukuthi kunanako lokuthiwa ngama love languages bakhona nje uyamata umuntu lohlala naye ukuthi uthanza yini lemgidala kidako bakhona nje bomake nabangashaya lapho bangathi nawo nginika imbali mina uthi ngidayidlayele imbali akayingeni nje imbali ufuna ipizza letside lemnandi so uyamati ngicabanga ukuthi akusiko timbali akusiko mhlambe lokudla bukhathi kuba ukuthi wendani yabona imvuselelo mbamba phela le ngiyanicela nje nilalelele nenisethene kuba sikhathi sekureflecta nekuthi yini lese ilahlekile kulothandana kwethu lo munye abude sibutane nje uthi ngisenda kahle yini ngikuphi la sekushoda khona ivuselelo mbamba phela le bayakhulumisana labantu kuyadliwa nje kodwa kuyakhulunyiswana ukuthi sisuka lapha sibekapi yinhleke lento sithithena nemoya yase imvuselelo ivusa nalo lobese kulele phasi bese uyasho lo mni ho ugcine nini kungithengela lokuhle kanje uyathi mina ngajabula sende naku nangabe kungende lokunya kunawubita nemali kutawubita nje ukuthi wende lutho lolukhombisa luthando dinengitinto longatenda ngaphandle kwemali ajabule lo munye gogo Patches usekhona ngikhona baba Simelane siyabonga umfundisi nakasho ukuthi unemagama la akhulunywe la khombisa ukuthi siyatsandzana niyaloke asasuke asasingisi kodwa katheni bokuve nje bogogo emntwana kethu yebo ke yesithandwa sami yebo ke manje babe usakhuluma nje babe Mnisi ngiyakuva ukuthi ukhuluma ngekuthi kunaleti inkolelo dekuthi mina nakwendwe nje kimi kusuke kwendeke kahle manje ke leti inkolelo bafundisi dihambisana nalokuthi ngiqhamuke phi mina yebo ke ngoba nje inyalo siyabhicana lokunye sikubona lapha emisakatweni sikubona lapha kubona kubo social media ukhanzeke ukuthi sesiyadibhica letinto sekukhanzakala ke ukuthi mina sengibheke lokungabhekeki kuwe uliswati lokutakwethusa wena ngiko ke ngithi mina umgcoka nalokuthi sathi leli muva lalomuntu nekuthi bese ukhula kanjani sekuphuma ini lengifisa ukuthi bafundisi labavele laba sithandazisako kube ngibo lababuka lokuthi lo muntu ufike kanjani la ngoba sithi nasesithi siyathandzana angithanzi wena ngithanza imoto yakho ngithanza imali yakho mhlazana wabatele imali angisakufuni manje ngeke ngikutshele sengidawuhlala nje ngithiphela icelo akwashuba ngolasi bobani bambamba lekumele bangene kule nkonzo yekutsandzana basuke banganani
noma ngisho abantwana abancane bayakhuluma ngalokhu lokuyiwa kuko kuleli viki uma ngalokuthi ekufanele iqalephi imbambamba lenzaba yalokuthandzana mfundisi simelane ligama la LOVE love kuthanza similo saNkulunkulu hey madoda lesimilo saNkulunkulu usikhomba endalweni yakhe sithanza bantu sithanza intfo sithanza indalo bese ke ebudlelwaneni uthi de umvuleni lapha kune love language kunemagama eluthando kukhona kuthanza sihlobo loluthando lolo angeke ulufake noma ngabe nguphi lwalesihlobo kube khona luthando lwemfati lwendoda ngeke ulufake noma ngabe nguphi kube nelithando lapha ehlobeni ungena nanebantwana bantu abami dihlobo tami yebo wena sowuhlatiya siswati sinini nesihlobo nayini konke kodwa nje umntwana nami sekufuna manje ngimkhombise uthando lwebudlelwane bebunini noma bebuhlobo ngumntwana nami lo bese kuba khona ke mnguni loluthando lwababe namake babo babili kulomunye nakulomunye nasikhuluma ke ngeValentine inelimuva lendzaba ukuthi iyaqala njani kodwa iqalela la emshadweni kahle kahle na unganaka kahle ukuthi le lapha yaqala khona kwakunebantu longathi banekwalelwa ukuthi bangete bahlanganiswa babe ngumfati nendoda ngiko lo ngathi isime la etithanzaneni kakhulu lesibhekeke ukuthi lemvuselelo ayithinze indoda ithinze umfati ithinte tihlobo lokungaba bandvana nalabanye nalabo ngiloyo athole utangumshela ke mnguni iportion yakhe ngifuna leligama lelikahle silinganiso sakhe ngilo lesimfanele ngithi sonke so kuze kuthi la kuphileni kwethu sikhanzele ngoba lokho bese kwakha iatmosphere umoya wekuphila la ekhaya kamnanzi siyasibone sihawukele thine sibalanze kubena umnisi so na umntwana kaMnisi bose George udla kamnanzi mhlawumbe encenye likhiki lami kumbe alifinyelele lapha bese kuthwa elonyaka babe nasi asiye mhlawumbe sine project la khali sendako besikhuluma nalukhele kuleviki lamaviki laphelile uthola ukuthi mhlawumbe lesimo kumbe asivumi ukuthi nasi silingize bomasibu lingaluleka nithini nini mhlawumbe kuleyo mndeni leyo kuzo sehlulekile iminyaka lophelile nalonyaka sitawuhluleka kanti wena undvoza yani wena ngoba vele nitawendeka impilo elikhaya nekwakho kwana mvule cha uteka yona ngolelo khaya na lo ngikhuluma nje mina ukuthi phela awuthanza isihlahla uthanza umuntu unendlela yokukutshela ukuthi naku le nguthanza komina naku le ngakho futhi akunawufana njengoba ngitshelele nje wakwathi lo munye indodza yahambe ubhuka imoto i-brand new car ithi tawu surprise umkayo ngale Valentine yafika le moto ke ngizambama kule Valentine na ithi yayivulwa le moto ebite bangani bako wathi umkakhe kube manje wangakhela indlu uqala kwase kuvisa uhlungu ukuthi ngithi mina mati lo muntu sikhathi manje sekuthi uvela uqonzise umthanze ngale ukhombise loluthando ngale ndlela la lubheke ngaye naye kusho ukuthi uyamahadi ke lo muntu lo asithi sonke nje lesitawuphatha imbali lomnye maka ucatshulwa ngilokunye lomnye baba ucatshulwa ngilokunye indlela yokukitana lokuthinza luthando lwenhlitiyo yemuntu sithi ke kulo Valentine's Day hayi mana noma beungakhona ukumkitela ase umkitela kide uende lento letawuvuselela luthando kuhleke usho gogo ngoba nabo gogo bahleka nangimake uyahleka ase akube isikhathi sekukitana
siloku vuselela luthando nalapho bese kuthombe khona sekungasavukhona sifaka ioil sithi awukosi yami happy valentines athi nama ke uyathi ngiyathandwa athi nababa nami ngiyathandwa nebantwana bathi ngiyathandwa maye kumnanzi lapha ekhaya kumnanzi manje ukhulela ekhaya leli luthando hayi kumnanzi lento leyo emazibuko siyayithanda into lenhle sibonela abanye bayenda lento sifise nasikuyenda kathi mhlawumbe vele amandla amafishane lo munye wangena emshadweni bawushade ehotela anze kuyabhukwa lapha kuyabhadalwa lapha sidle thina siye lesimenyile sidle kube mnanzi emva kwaloko seyisile ngalaba labangu2 bese kuba munyu kanti phela kumele ukuthi tiligahlale akhona naku ke nyalo sikhuluma nganayenza wa eTanzania labanye abantu mhlambe abayi nasesondweni bantu nje benkosi nithini kubo ngoba makholo atawukuva lokuthi hey yonke into uyayihlela yonke into uyayiplanela ukuthi lokhu ndawenda kanjani ngingayi ngosibaka amazibuko bayakhona nanje umnisi ukukhuluma ngenza ukuthi kube lona beka thathisile ngale kumali uthi yile ngifuna uthi yena utommangalisa uyathuka umfati awu lesifotha iyekela kwakha indlu ilanze simelane ngithite luthando similo saNkulunkulu nakusimilo kwesaNkulunkulu akusho ukuthi sisebenta emakholweni kuphela sisebenta endalweni yaNkulunkulu liBhayibheli limvete eNkulunkulu aNkulunkulu lolungile kangange kuba unisa imvula kulababi nalabahle akhiphe lilanga kulababi nalabahle nekuthanza kwa usithanza sonke kuphela ukuthi labo labamvumile ubalungiselela izulu ngakho ke lenzaba ekuthanzana lo myaleto lothi talanani nanze awuzange ukhishelwe emakhola wakhishelwa indalo yaNkulunkulu lebantu lenzaba ke ekuthanzana mnguni indzaba lefansi yendiwe noma ngabe sihlethi phasi esihlahla sinathe mahewu yebo sibukane emehlweni njengemfati nendvodza siqoqa sibuka ku horizon sibuka le embili ngokuthi angathi noma kusendeka noma namhla ngifike lapho yini imnguni lapho khanza ukuthi silala nethi bomkhulu balala nethi nkukhu phindze bavuke nato inkukhu uthi nangabe kuyenteka uyavuka uyogqitha emandi noma lemakhaya seke kuyaboshela uvuka ngabo 3-4 uyabophela ningabe uve kungathi khamuka abantu lekden bayeta bakhuluma kanti balandlini sebavukile bateka teli kusasa netingomo letasiswa labantu labathandzanako babuka ukuthi impilo itaba mnanzi ngalokukhubekako nakwendeka kanje nethini enzabeni yokulimatana ngoma kuthiwa letikaste kugcina kuyawuphola luthando kulabanyenti luyalotha nyalo asifisi ukuthi sikhuthata kuthanzana bese kushona langa abantu sebabulelene ngivule livesi nje nkulu so utawunika umlaleli anginawo afunza onke lamavesi ngifuna kufunza nje maline ekuqala incwadi yabaseKorinte yokuqala sahluko sika 13 nawufunza nje umusho weqala kuverse number 4 uthi luthando luyabekedela bese kuverse number 5 umlayini oqala uthi luthando alutiphathi ngalokungakafanele now uyatibuka ke verse umusho oqala futhi kuverse number 6 uthi alukujabuleli lokubi nakuluthando mbamba isifana kalo ayifana kalo kunemagama lwathindile mnguna khulunye ngwe wathi kungabi fake singendeli bantu impilo imnanzi na se la ngihamba khona ngeke ngafundisa kunana kulokuthiwa ushiya inqabhayi mina angisebenzele kushiya inqabhayi nangendalutho ngifuna kufeza I work to achieve
kimi ngabhayi is a byproduct ngumkhicito nje eceleni msuwenda kwendela umuntu yenda ufuna ukujabulisa uNkulunkulu yenda to achieve Ikhaya nekwakho kwalo asikomngwele ngwale sawubona yithi abantu umuntu ngosamwe kunyata section 24 July 25 2005 Constitution ngithi angibude lapha vizi imkhaya kwekuthi ngabe loluthando vele kubhekeke ukuthi lusuke nabe litawugcina ngabe kubheke ukuthi lube sengcono Bona phela Lithando angithi ubona umuntu lapha uve umthanza kulesinye isikhathi umbone kanza umthanza uthanza lesicu sakhe nase nisonzelana ke nifundzana bese kuba khona into lotubona ukuthi dikudonsela lapha kuye ukuthi nembala leyo ke ithinza imizwa leyo nto lesikhuluma ngayo la ithinza imizwa ngiko imizwa nakukhulunywa ngemizwa kukhulunywa ngento kuthiwa inhlitiyo kanzi ngemizwa ngama feelings yawo inhlitiyo sinesithi inhlitiyo kanzi inhlitiyo sinesiyathu uthi iphamba kudla iphamba ingadi kodwa ke ngalesi sicu sethu nangeliBhayibheli lemizwa yethu lokuthi sakhungeletwa ngetinzabo letinjani ithi inhlitiyo ufanele kuloluthando lwemshado vele lenhlitiyo imcoka uqala yona bese ke nakuhanjwa kuhanjwe kufuneke nale ngcondo ingene ivumelane nale nhlitiyo ngoba nakungenjalo hey kuyendeka uthanze umuntu aluswebhu nje anganasisu lesikhulu kumbe asengakasibine esidudla uthanze loluswebhu lwemtimba wena athi nahleka ukuthi faqa uthanzile wabuka lo muntu mhlambe nesimilo sakhe sikahle uhambe lomtimba bese awusabi njengaloya lewahlangana naye sekudzingeka ke utshele lengcondo yakho ukuthi lo ngiyamthanza noma saguqukile sanje lo mtimba wakhe kija ngiyamthanza ngamthanza ndaqhubeka umthanzi ingcondo ke leyo asimukele umlelelo line sikumele ngone tikhona tindzawo lapho ngeke uthi ngqanqanana umuntu omtsala sine nje lapha bahle basewulukusha ngeke kube mnandi ukhanze kulo kusho umuntu omtsala ngoba kungase kusuka nelide nje lephambana kodwa nje ke bengilithanza lele kuthi uyavama kulisho futhi mabhe enhlabathi lele kuthi nakungakhiwa lamathuba thine siyele ngilapho ke ngoba umlomdzala uvama kuba weqina ekukhulumeni naso tawuvela umuntu ngqanqana lala batawusheshe bamgile ngemajobo kanti nase kukhulume sive wakhuluma labantu bese ke gcineni babeke so uyayalada bese kuba kahle ngingayibeka ngalo ndlela lesingakusho la ekushaneni angalaleli kahle maka ngatholi kuva le session yakhe maka budget kanti imcoka kukhona lokuthi nase labanenge bale ma studies bakhanze ukuthi asifaka kakhulu sandla lesikhulu le lamandi labawanatha labesalethe injabulo lengekho kungaba kuyala nje ukuthi asikunciphiseni lento le akunciphe lamakhaya banganathi abantu baze bakhohlwe azangasambone ukuthi sithando sakhe lesi soyamshaya umfaka sibakela labanengi empembe ngulokho lokunye ke vele kuba khona lokuthi labantu abakafundziseki kukhona kungafundziseki mbamba uyabona nje na ukhulele ekhaya lapho babo wakho beshaya lo makwakho khona awukafunzi ibithalo nawe sotakwenda ngoba ukafundziswa mina ke ngithi inyanza leyo asekuhlalwe phasi kufunwa amaguma nemasango la kungakhiwa khona indodza ifundzise ukuthi kuthandwa njani umfati nemfati afundziswe ukuthi ithandwa njani indodza angakashadi uthi noma la simelane la magama lengafundzile ukuthi luthando luyabeketela luthando aludiphathi ngalokungafanele naso tawufuna nje welule isandla ukhanda isandla sakho sesikuluma wena akusekho akusasilo luthando lolo futhi luthando alukujabuleli lokubi
amsujabutshile sokukhala kwalomunye umuntu wena bakithi asikhulumele maqembu yeah sikhulumela impilo lesifunze ukuthi yadalwa umdali ngiko nje uvutile lo mbuto ngathi mina singahlala phase sihlahla sinathe mahewu sikhulume ngelikusasa iValentine leyo ngoba empilweni kunana kule bathi i-reset uyawathi mahwasha katheni wena emazobo uyaliqipha so kuyabita empilweni uke uhlale phasi kuhamba njani kuphela kusitolo lo msebenzi le responsibility beyitshekele kakhulu ngakumuntu munye lokungilobabe kuthi kungefika la khaya utshekele kakhulu ngakumuntu munye lokungilomakhe kanti so ukhanza ukuthi hey kufuna selekelelane ngoba uthi awukwathi lokunqane ngala phinde kwathi lokunqane ngala asibambisane iValentine hlala phasi hey ewakithi kunjani usahamba kahle lo mbala laba baqamba phela bavele babona lo mbala lobovu babuka inhlitiyo ukuthi ibovu inhlitiyo ishaya ithi kodlo ibovu ithi ke luthando lisuka enhlitweni okay lisuka enhlitweni valelisa mfulele awusevalelisa Nkosi yami siyavalelisa mlaleli akuthandwane namakhaya Nkosi yami sekumele ukuphikisana nekuthi nekuxolelani sisike sivuselele luthando mbamba uvindoda naye ekhaya ijabule nje ukuthi ngiyakami ngiyobona abantu abami nemkami namakajabule sincindiselane ngalokuthandzana okay yeah gogo bajesi Bonga celo ngiyagcizelela nje lokuthi asiyekele lokulimatana babe mazibuka ukuthi sanza kusho ukuthi kunemsebenzi lo wentiwa ngibabi ekhaya kusi seluleka lokuthi silihambisa kanjani naboma ke Nkosi yami sithi ngaboma ke lata bataweluleka ngendlela lengiyo angasho nje umuntu ukuthi nakathi umtukulu wami uyangihlupha babo akami bese ngithi shiya lethu funa sibanike amagama langi lakha yeah amna ngeke vele ngeke mina ngibonge kuwe njenga driver ngibonge kubabe emnisi kungihlonipha bakhona ehlelweni ngibonge nakumake bhajisi la liviki lesithathu lela nathi sibonge kubo bonke labashayile elihlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo asidibane ngalokulandzelako ngevuma